Tētahi pou o te hora-horatanga o te reo me te whakapikitanga ake o te wairua pai ki te reo. Ko te whakatū tāngata ki te kōrero mō tā rātou whai i te reo me ngā hua kua puta i taua whai. Nā, te whare a toi o te whanganui ātara, tētahi hui pēnei i whakahaere i te pōra, i kōrero a Hania Douglas ki ngā wāhine manawa nui e rua, e whai ana kia matatau a tōna wā. He kai kōrero. The colonizer's curse, they called him. He who got in the way of the surveyor's hungry pegs. Hammered in, be hauled out. Hammered in, be hauled out. Hammered in, hauled out. E whakaawe ana i te whare ki i te hunga hiakai ki te reo. He whakanui i ngā tangata tū mai ki te kōrero. Kōrero mō tō rātou haerenga i roto i te reo. Aha ko he matatau, aha ko he paku noiho te reo. Hei tā Rangimarie Jolly i kaua tōna ronga ki te reo Māori i te tānoanoatanga o tōna ingoa Māori. Engari, no te whānautanga mai o tanata mahine, ka huri te tai. The rain stopped slashing and the wind stopped blowing and the entire room was silent and the only thing he heard was a voice from his own head which said, kia tau te Rangimarie. And so I was given that name for that moment. For me, becoming a Māori woman and securing my own identity has meant that I have to reclaim the name that was given to me at birth. Kua hou te rongo o Julia a mua whai pōti, he kai tohe mo ngā mōtika Māori. Engari, hei tāna, e noho taumaha ana te ngākau. How does it feel when the voice of my tūpuna are stuck in here? They live in here and they come out i te reo Pākehā here. It's a mamae actually, not to be matatau te reo, not to be, he kākanoa hau, that we are all of these things. We are the face of our tūpuna and I want to be the voice of my tūpuna as well. He oi anō, e whakai ana rāua, me o rāua hoa kōrero hoki, ko te apopo o te reo te mea nui. All of the things that weighed so heavily upon our identities and our culture and the stripping of that culture, it really feels like we're in this privileged bubble where Māori actually means normal. And that's what it means to my daughter, and that's what it means to me now. And I know that I'm going to bring mokopuna into this world and I need to be able to give that to them so that they're not having the same conversations in the next generations. Kua ono tau te kaupapa nei e whakahaere hiana i pōneke i te wiki o te reo Māori. Hei tā ngā kai whakahaere, kauraki mai anō te kaupapa a te rātau. Hania Douglas, Te Karere.